U Rožajama počeli dani bošnjačke kulture, koji su okupili oko 120 učesnika iz Crne Gore i iz zemalja regiona, koji će kroz različite programe predstaviti kulturnu baštinu tog naroda. Organizatori manifestacije su Bošnjački savjet Crne Gore, Centar za bošnjačke studije iz Rožaja i Kulturni centar Bošnjaka muslimana iz Podgorice. Cilj manifestacije jeste objedinjavanje institucija i pojedinaca koji se bave bošnjačkom kulturom. U želji da pospješe djelovanje u oblasti obrazovanja, jezika i informisanja, organizatori Dana bošnjačke kulture su na jednom mjestu okupili relevantne organizacije tog naroda kako bi razmijenili iskustva i analizirali perspektive kulturnog stvaralaštva Bošnjaka unutar crnogorskog multietničkog društva. To je najmasovnija, najveća manifestacija što se tiče bošnjačke kulture. Na ovoj manifestaciji će uzeti učešće oko 120 učesnika i vjerujem da će to postati tradicionalna manifestacija koja će svake godine, nadam se, biti sa većim brojem učesnika i kvalitetnija u programu. Predstavljen je almanah koji je izrastao u impresivnu izdavačku kuću sa 79 posebnih izdanja i više od 40 brojeva časopisa, proglašen je za najboljim te vrste u jugoistočnoj Evropi. Također sam naglasio ono što je naša stalna želja od dana osnivanja od 1993. godine, da crnogorskoj javnosti i crnogorskoj multikulturi usadimo onaj naš svijet koji sa svojim osobenim mirisom čini bogatstvo i Crne Gore i svih nas. Mi ne samo da govorimo o sebi kao narodu i pojedinci kao pojedinci, nego govorimo upravo o ovoj sredini, a to je država Republika Crna Gora, koja na najbolji način pokazuje se da ide prema evropskim integracijama i da istovremeno, kako ja to gledam i doživljavam, želi da svaki njen građanin, svaki narod, nacionalna manjina ima svoje mjesto onako i onoliko kako to i zaslužuje. U okviru Dana bošnjačke kulture održano je književno veče i otvorena izložba slika na kojoj se predstavilo oko 25 autora. Večeras i sutra će se na okruglom stolu razgovarati na temu Bošnjaci između prošlosti i sadašnjosti, kuda dalje. Na programu manifestacije su večeri bošnjačke pjesme i sevdaha.